chunya gone Nyasaye maduong' erokamano. Moyoni namshukuru Mungu. Nyasaye maber majadiera. Mungu mwema, Mungu mwenye haki. Nyasaye mosewuoyo kod kanisa. Bwana aliyezungumza na kanisa. Udong' koro ng'ato mondo ng'ato ket wache tich mondo otimrene. Imemsalia kila mmoja akaweke neno hilo ifanye kazi maishani mwake. Kendo jal madhiaye chokruok ka okopong' kod Roho Maler, atokaye mkutanoni leo pasina kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, onego chand chunyi kamoro amora ma intie. Laiti ingekusumbua moyo wako sehemu yoyote ulipo, mondo Nyasaye yud duong' kuomi kanyo kopong'i kod Roho Maler, ili Bwana atukuke maishani mwako anapokujaza nguvu za Roho Mtakatifu. Wachope thuolo matin matung'. Tumefika katika nyakati dogo la mwisho monego watie na Nyasaye kod mwanduwa, ambalo tunastahili tukamtumikie Mungu kwa mali yetu. Nyasaye wacho ni kosewarowa ugolowa lwetu wasikwa. Bwana anasema wakati ametukomboa kutoka mikononi mwa adui wetu, nomi wadhi watine kawaonge kod luoro. Atatufanyiza tumtumikie pasina hofu lolote. Warruok, chang kod pong' gi Roho Maler, wokovu, uponyo na ujazo kwa Roho Mtakatifu unego pong'e kendo kod tiyo ne Nyasaye gi mwandu. Inastahili ikajazwe tena kwa kumtumikia Mungu pamoja na mali. Wadhi e ndiko moro matin. Hebu tuende katika andiko fupi mondo winj kaka Nyasaye wuoyo kodwa, ili tumsikilize anavyosema nasi Mungu. Jo-Korintho mar 2, Wakorintho wa pili 8:12, 8 mstari 12. Jal moro kanya yudo loko manyien, tafsiri jipya. Loko manyien, Jo-Korintho mar 2, 8:12. Wakorintho wa pili 8 mstari wa 12, tafsiri jipya. Wacha niya. Ka uketo chunyu kuom chiwo, to Nyasaye biro yie mana gi gima uchiwo. To ok udwar mondo uchiw gima uongego. Nuane kendo. Rudia mara nyingine. Ka uketo chunyu kuom chiwo, to Nyasaye biro yie mana gi gima uchiwo. To ok udwar mondo uchiw gima uongego. Amina. Nasema kwa Kiswahili, Wakorintho wa pili 8 mstari 12. Kwa kuwa kama nia ya kutoa ipo, kitolewacho kinakubalika kulingana na kile mtu alicho nacho, wala si kwa kile ambacho hana. Opaki Yesu. Bwana apewe sifa. Wasiwinjo kako wuko mchuny. Tayari tumesikiliza ujumbe kuhusu moyoni. Kamoting'o wuotho maler, wuotho makare, dak kod Nyasaye. Mahali kumebeba utakatifu wa kuishi na neno la Mungu. Nitiere klas mogoyo. Kunao daraja ambalo linatimia pale. To emomiyo kamose puonje ler mar chuny mang'eny. Mahali ambapo utakatifu wa moyo umefunzwa kwa pana. Nitiere weche makoro oseaye dirwa nikech osepuonjwa gi kinda. Pana neno ama mambo yaliyotoka moyoni mwetu ama kati yetu, maana tumefunzwa kwa upana. Mane momiyo dirwa ka nitiere weche makoro onge. Niposa miongoni mwetu kuna kosekana mambo mengine. Kata kamoro nyalo lidha achiel to chal kagima ng'ano wendo. Ama kama inanyemelea kwa kisiri neno fulani, lakini pengine huyo ni mtu mgeni. Kata samoro en jakanyo no motimo tama. Ama ni mtu mwenyeji ambaye amekataa kugairi. Wuoyo kuom ler mar chuny, kunena kwa utakatifu moyoni, osekelo bidhruok e rwakruok mag chwo kod mon. Imeleta ukamilifu kwa wanawake wanaovaa pamoja na wanaume. Kendo wiro dhok kod pidho kogno maboyo onge. Kuweka rangi kwenye mdomo ama kufuga kucha ndefu haipatikani. Goro del kinde ke tatu koro onge. Kuchora tatu kwa mwili ama viungo vya mwili hamna pale. Nikech owuok kuom ler mamiyo ng'ato
ng'ato yudo Nyasaye chunye. Maana chanzo chake ni utakatifu wa moyo ambao inafanya mtu anapata Mungu moyoni mwake. Kendo e klasno ji jochir kata ka jajuoko chung to ok giwinj kan gin gi wasiwasi. Katika daraja hiyo watu ni wajasiri ingawaje mchawi amesimama wala hawana shaka naye. Tiende ni wach mar kare mar chuny osepielore chuny monwang'o kar dak. Yamaanisha utakatifu wa moyo umeingia na kukita mizizi ikatengeneza makao pale ndani. Koro onego gimake kanyakla gitiyo ne Nyasaye kod mwandu. Wanastahili wakashikamane na kutumika kwa Mungu pamoja na mali yao. Mondo ogendini ka koro rangowa. Maana mataifa wanapotutazama kaging'iyo konane to gineno Nyasaye karieny. Pembe zote wakitazama huku wanamuona Mungu aking'aa. To kaging'iyo kona machielo kendo gineno ka Nyasaye tekowa. Wakitazama pembe nyingine wanaona Mungu akiwa ndio nguvu yetu. Endiko mawasomo katika andiko tulikosoma wachoni ni mar kaun kod chuny mar chiwo. Andiko lasema iwapo nia ya kutoa ipo ni to Nyasaye biro yie mana gi gima ng'ato chiwo. Naye Mungu atakubaliana na kila ambacho mtu ametoa. Nikech ok odwar gima ng'ato onge godo. Maana hataki kila ambacho mtu hana. Koro gima Nyasaye wagone kanisa, kile ambacho Mungu anataka kwa kanisa, Nyasaye wakini madine wayude chuny mar chiwo. Anasema ole tungelikuwa na nia ya kutoa. Roho kawuoyo kamano, Roho anaponena hivyo edwondo Paulo kondiko ne jo-Korintho. Kwa kinywa cha Paulo anapoandikia kanisa la Korintho. Paulo wuoyo kod kanisa maler. Paulo anazungumza na kanisa takatifu. Tiende ni nitiere rem moneno korka chiwo. Yamaanisha kuna upungufu anayoona mahali pa utoleo. Kendo gik ma kanisa onego bed gi loch e wigi. Yale kanisa anastahili kuwa na mamlaka juu yake. Oneno kachal kagima gigo emonyono kanisa. Ni kana kwamba yale yamekanyaga kanisa miguuni mwake. Koro Roho maler neno. Roho Mtakatifu anaona hili ni ok ni gik moko onge. Kuwa sio vile ati hamna vitu, mak mana chuny mar chiwo ema onge. Lakini nia ama moyo wa kutoa ndio unakosekana. Wafanye Yesu jatelo. Peperushie Yesu kiongozi. E kinde machien ka, katika nyakati za zama, nowara nilikuwa nimeokolewa. Tawuotho gi warruok kaneno hono mar Nyasaye. Nikawa kwa wokovu nikiwa naona miujiza ya Mungu. Nikech an nochanga. Maana mimi niliponywa. Koro wachno nomiyo aluwo bang' Yesu gi lala. Hilo neno likanifanya kumfuata Yesu kwa bidii. To nokawo kinde moro malach kapok apong' kod Roho Maler. Ikanichukua muda mrefu kabla sijajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nagik kama nawinjo kilero Roho Maler kaka kawuono ler kani. Nikawa nimetimia mahali Roho Mtakatifu alifafanuliwa alivyofanyika leo hivi. Kato Roho Maler nopong'a. Kisha baadaye nguvu za Roho Mtakatifu zikanijaza. Nawinjo miche chunya kendo nawinjo wir mar Nyasaye. Nilisikia karamu moyoni mwangu na nikasikia upako wa Mungu. To nitie kama nothona. Na kunao mahali nilishindwa kupenya. Awinjo ka jogo opira wacho ni ng'ane kawuono opira thone. Nilisikia wacheza kandanda wakisema leo fulani ameshindwa kucheza kandanda. Kata miye mawegi jagol kende togo oko. Hata wachwe na mlinda lango tu anapiga goli nje. Tiyo ne Nyasaye gi mwandu nothona. Kutumikia Mungu kwa mali yangu nilishindwa kuelewa. Roho to liel kamach kendo tieko gik mowang'o kuoma awinje. Na Roho ananiteketeza kama moto, anakamilisha na kumaliza yote nasikia mwilini mwangu. To tiyo ne Nyasaye to nothona. Lakini kutumika kwa Mungu nilishindwa kuelewa. Koro kana awinjo kiwacho ni injili okwamo kamoro onego watiye ne Nyasaye. Niliposikia wakisema injili imekwama sehemu fulani inastahili tukamtumikia Mungu. Ere ng'ama miyo gima wagogodo injili? Ni nani ananipa cha kusindikiza injili? To kanyo tawinjo kaduoga mich. Hapo nasikia nimetulia tu. Kendo an gi joma wang'a koro rango. Ninao wale ambao macho yangu natupa kwao.
Niya madongane gingane chungu pio pio gitiek gini wengo manade. Laiti wangelisimama yule na fulani wamalize hili maana linaniteketeza. Secho ga miche communicate jalo muchunka wang'enyo jio kadwane wamuro. Wakati huo nimekunjamana kwa kiti, sitaki macho yangu isimame kuona yule ambaye anafunza. Kato jomose udo chunyu mari chiwo. Wale waliopata moyo wa kutoa. Ngato wachone ndikina 500 kanyo, ngato wachone achiwa 1000 kanyo. Mwingine anasema nakilisha 1,000 ama 500 kwangu. Tana noka bahasha bege kao gitiyo ne Nyasaye. Naona wanachukua bahasha wanatumikia Mungu. Awachone to se kwangiye wase kaloloka. Nasema tayari mashua imetolewa, tumevuka ng'ambo. Koro kajati Nyasaye mochunka wachone Nyasaye mundu gwedh kanisa kumtiyo ne Nyasaye. Kama mjakazi wa Mungu anasema Mungu abariki kanisa kwa kutumikia Mungu, kanyo yaka kendo kore kajuolo malo. Hapo ndio najinua juu. Kora wachone amina. Nahimiza kwa kusema amina. Tena ni adwa kao gwethiji gethuono maneo kumara. Yamaanisha nanyakua baraka ya watu kwa nguvu ambayo sio yangu. Ekinde moko kakora chandora. Wakati nyingine nikiwa mtu anayesumbuka sana, kendo kadhi tich, nikienda kazini to onge gima yudo, wala sina cha mkono wangu. Kendo gino noketo niya, hilo likanifanya kapok adonjo workshop, kabla sijaingia mahali pangu pa kazi, to ji yudo gik moko. Watu wanapata vitu. To kachopo ni pap, ninapoingia hivi to pinyo tuo, kumekauka vilivyo. Hallelujah. Amena. Koro ka pinyi dwa chido eka yudo siling 50 moro ni ng'ato apiko ne otur footrest. Koro mane mawanga bigot. Jua linapotaka kutua ndio napata kazi ya kuchoma mguu wa pikipiki shilingi 50 tu niende nao nyumbani. Koro bier nonyona piny. Umaskini ulinikanyaga chini. Luokruok gi wiro moe mana maintain ok dikifuen. Kufanya kupaka mafuta na kuoga na mimi na uwezi ukaligundua. To nainyora. Lakini nilikuwa nafanya kuumia. Chieng' moro nakawo welding machine. Siku moja nikachukua mashine ya kuchoma chuma. Kana wang'o na jakwath dhot moro e dala ni mwalo kacha. Nikiwa namtengenezea mlango mchungaji kule chini. Wafwene Yesu. Peperushia Yesu. Adwa ni warwakre kod chunyu mar chiwo. Nataka tukakaribishe na kujivika moyo wa kutoa. To nawinjo uma moro. Nikawa nasikia faili kulipata fungu langu laanzia moyoni mwangu. Ok kuom ng'ato ahinya. Sio zaidi kwa mtu fulani. Ok kuom ng'ato ahinya. Sio kwa mtu fulani. Nikech mamacho ni weche madongo mag ngima mag ng'ato ama ni chunye. Andiko nasema mambo makuu ya maisha ya mtu yatoka moyoni mwake. Kendo ni lemo mar joma kare, kuwa ombi la watakatifu nigi teko, ina nguvu kuom gino monyalo timo, kwa kile ambacho laweza kulitekeleza. Tiende ni joma kare, yamaanisha watakatifu, joma war mopong' kod Roho Maler, konigi ni giyie lwedo mondo gimoro timre. Waliokoka na kuchazwa nguvu za Roho Mtakatifu wameambiwa na kuhimizwa waweke mikono neno lifanyike. To gino nigi kama tiyo ogike. Hilo pia lina sehemu yake la kutenda kazi. Hallelujah. Hallelujah. Kai paro ni en express, ukidhani ni moja kwa moja, to kibi yudo chunyu mar tiyo ne Nyasaye. Hautakuwa na moyo ulio na nia ya kumtumikia Mungu. Ni lemo mar joma kare ni kod teko kuom gino monyalo timo. Nyiso ni en kod teko e alwora monyalo tiye. Kuwa maombi ya watakatifu ina nguvu ya kutenda kitu, yamaanisha ina eneo lake la kutekeleza hilo. Koro chieng' moro achomo jakwath. Siku moja nikamwelekeza mchungaji. To wawet mana kod piny to koro akone ni to tich otama. Nikaketi naye chini na kusemezana naye, nikamwambia nimeshindwa kupata kibarua. To penja weche moko matin to wuoyo. Akaniuliza swali chache, baadaye akazungumza. To chal manowinja e roho ahinya.
nikana kwamba alinielewa mno ndani ya roho. Ukona ni koro Akaniambia sasa, dhiye kanisa kacha ilama Nyasaye gi riyo kech. Nenda kanisani ushiriki kuomba na kufunga. Penjane Nyasaye gimomiyo ionge tich. Hebu muulize Mungu, mbona unakosa kazi? Kana winjo kamano na adonjo ka na chako lamo Nyasaye. Baada ya kusikia yale nikaingia hapa nikaanza kuomba Mungu. Koro achien ka koro Nyasaye duoka. Baadaye Bwana anapoleta majibu, taneno ni ane puotha moro, naona niko kwenye shamba langu fulani, akomo tok tui. Ninapata kupanda lakini amna kuota. Kenda chakanuoyo tok tui. Napanda lakini mimea haioti. To magi jirani moluora, lakini ya jirani walionizunguka gito kaji odonje gito giimuji. Wao watu wanapoingia pale ndani mimea inawafunika. Koro kuom thuolo matin aneno ka jaduong' moro donjo kama na antieno. Muda mfupi ghafla mzee fulani anajipenyeza nilipokuwa. Jaduong' ni winjo kang'ur. Mzee huyu anasikia nina manununiko mingi. To chako mana wuoyo koda gi chien kapok ochopo. Akaanza kunigombanisha alipokuwa karibu nami hajafika. Okona ne Anasema, tazama, we monda koni gimomiyo ikomo tok nyalo tui. Wacha nikupe siri kwa nini wapanda lakini haliwezi kumea. Kato kona ni miane koma bedo go pinyka. Nasema nipe kiti niketi hapa. Wafuane Yesu. Yesu apewe sifa. Kata miye kom to bete. Nampa kiti anaketi. Achalo kagima timo neno kamano mondo kaine class no to ruotho goli gi bat morie. Nafanya ushuhuda ukiwa daraja hiyo Bwana akuepushe pale kwa mkono ulionyoshwa. Tukuna ni kapoka watu ni. Ananiambia kabla sijatamka neno hilo, nyathicha mondo wachane gimano leko gutieno konindo. Yule mtoto na akaseme alichoota usiku akilala. To nyathino wacho niya. Na huyo mtoto anasema hivi, na leko gutieno. Niliota usiku. Nina neno ng'ato moro mosoma enyamogik nyaka university. Niliona mtu wa kiwango cha elimu cha chuo kikuu. Kata kamano udugo utiyo tich makanga. Lakini amerejeshwa anafanya kazi ya makanga. Kanyo chako yudo gimoro. Nikaanza kuelewa jambo fulani. Jaduong' cha wacho naniya. Yule mzee ananielezea hivi, akoro winjo mara bende. Sasa sikia changu pia. Puoth Nyasaye okitiye matek. Shamba la Mungu haufanyi kazi kwa bidii. Kana awuok e nindo, nilipokutoka usingizini, to nayudo chuny mar chiwo. Nikapata moyo ulio na nia ya kutoa. Duong' odog ne Yesu. Yesu apewe sifa. Nitiere weche ma ka ng'ato ema wacho ni tinyalo paro ni berber. Kuna maneno pengine mtu anakuambia unadhani ni historia tu. Kendo kaji orewe chokruok kama kaji ochomo kendo mar misango. Watu wakiwa kwenye mkutano wanaelekea katika meko ya dhabihu. Jomoko nyalo biro ka chunygi ler. Wengine wanakuja na moyo takatifu. Jomoko biro ka chunygi go mbekni mang'eny mapingo wacho. Wengine pia wanakuja na moyo unaopinga maneno yale. Nang'eyo ngimane ang'oma anogodo maber. Nikatazama maisha yangu nikajiuliza, je, nina nini ambacho ni kizuri? Machunyo ohero ahinya, ambao moyo wangu waupenda mno. Makagolo tawinjo ka kanyo remo. Nikiutoa nasikia nahisi uchungu fulani. To nitie gima nakao takele nyim Nyasaye. Kuna kile nilichokitoa nikakileta mbele ya Mungu. Koa kanyo nyaka kawuono aseneno bad Nyasaye morie. Kuanzia siku hiyo hadi leo hii nimeona mkono wa Mungu ulionyoshwa. Duong' odog ne Yesu. Yesu apewe sifa. Ko inyalo wari, inyalo changi, inyalo pongi kod Roho Maler. Waweza kuokolewa, waweza kuponywa, waweza kuchazwa nguvu za Roho Mtakatifu. To chunyu mar chiwo ni motamore yudi. Lakini moyo ulio na nia ya kutoa imekushinda. En ka injili dhi mach. Injili ni moto moto. To kanyo wi ni malo. Hapo wavuta hekima zako juu. To kaji ochomo kendo mar misango. Watu wakielekea meko ya dhabihu. To kanyo dok gi chien. Hapo wajirejesha nyuma. Ing'eni ka yore pok noyawore. Unajua kabla njia kuwekwa wazi. Ili nikapok na afwenyo. Lakini kabla sijagundua. Na paro ni lamo ema ok alam mang'eny. Nilidhani pengine mimi si muombezi.
Koro kana adhiye chokruok to naywak madonji. Nilikiingia kwa mkutano nilikuwa nalia hadi nikabaki pale. Seche moko kaka aloko ne ng'ama yalo. Wengine nikiwa mtafsiri ambaye anahubiri. Ana mapoka pao sego mawe yalo kende. Mimi ndio napita na tayari nafanya kuomba kabla mahubiri kuisha. To gima ne dhi ala kum timo mano. Lakini cha kunishangaza kwa kutenda hilo ni kaka lamo mang'eny gi pi wang'a. Navyoomba mno kwa machozi yangu. Wire mawinjo ka koro ng'eny kuoma. Upako ndio umenijaza. Kapako Nyasaye tawinjo ka gima tienda welo. Nikiwa nasifu Mungu nikana kwamba nainuliwa juu kutoka ardhini. To kaloko Kiswahili tawinjo ka nitie gima tera mbele. Nikiwa na tafsiri nasikia kuna kitu cha nisukuma mbele. Kata kamano mkate tukitane ewi mesa wa. Lakini hivyo je, siwezi kuweka mikate mezani. Koro onego kanisa Yesu oyud chuny mar chiwo. Kanisa la Yesu anastahili kuwa na moyo wa nia ya kutoa. Kendo chiwo ne Nyasaye mwanduni, kumpea Mungu mali yako, oko chunge medruok mar yuto kende. Haijasimama kwa ongezeko la pato lako. Nitiere lwenje mabendo nyalo kedo. Kunazo vita ambazo zaweza kupigana nazo. Kendo lwenje nyalo nyoro ng'ato klas moro. Vita vinaweza kumkumba mtu daraja fulani. Tipong'a kod roho kendo wari kendo in gi mich kendo dhi nyime. Watu wanajazwa na roho, umeokolewa, una karama, waelekea mbele. Tiyo ne Nyasaye kod mwandu, kutumika kwa Mungu na mali, onyalo miyo nyaka dhako ma iye otamore golo nyathi yaweza kumfanya mwanamke aliyekuwa tasa aweze kuzaa oyud nyathi, ajaliwe kuwa na mtoto. Chi Shunem, yule mke wa Shunemi, endo koro en kod mwandu, yeye alikuwa na mali. Kendo ka Elisha gipenjane to ang'o ma koro dwa kwani e Nyasaye nikech isepidhowa maber moromo. Elisha anauliza, je, tukuombe nini mbele ya Mungu maana umetulisha vizuri? Enowacho ni anadaki diere jowa maber, anayweyo. Anasema nimeshekili kati ya watu wetu vizuri na mapumziko. To Gehazi gineno ka nyathi moro to onge ka. Lakini Gehazi yuaona hakuna mtoto anayecheza hapa. Haleluya. Haleluya. Rwako injili manorwako kutiyone kod mwandune. Makaribisho ya injili alivyokaribisha kwa mali yake, nomiyo onyuol nyathi mopiro, ikamfanya kujaliwa mtoto na kumzaa na kumdekeza. Duogo ne Yesu. Haleluya. Misango mikele nyim Nyasaye, dhabihu utoao kuleta mbele ya Mungu ni kod teko, lina nguvu. Chieng' moro Jephthah kalweny orie nyime, siku moja Jephthah kama vita viko mbele yake, wafwene Yesu matin, peperushie Yesu. to wang' kalweny oseriwe nyime, baada ya vita kuwa mbele yake, to kono Nyasaye ni kana lo jogi, anamwambia Mungu, iwapo nitawashinda hawa watu, makoro agombo dok dala ka an kod mau mar loch, nikabadilisha maungo nikiwa na heka za ushindi. to gimokwongo romona mana chiwni, kile ambacho kitanikumbatia cha kwanza nitakukabidhi. Iwinjo kaka obwogo Nyasaye kod misango. Sikia, amestua Mungu na dhabihu, kato Nyasaye omiyo bedo jaloch, na Mungu akamfanya kuwa mshindi. koro koduogo dala, akiwa anarejea nyumbani, nyare mabe ong'e Nyasaye ma jaloch, binti yake anayefahamu Mungu mshindi, owinjo koko kaachiel to paro, anasikia sauti ya sherehe, akawasia, ofwenyo ne Nyasach wuonwa oselocho, akafikiria kuwa Mungu wa baba yake tayari ni mshindi. adhi romone, naenda kumlaki. kato nyare manopito ng'wech modhi oromone, ka giromo to chako ywak, binti yake akamkimbilia na kumlaki, baadaye akaanza kulia. to nyare kona ni kik iwil gima ne wacho kod Nyasaye. Binti yake anamwambia, wala usibagairi ulichosema na Mungu. Duogo dog ne Yesu. Apewe sifa Mungu. Kanisa onego rwakre kod chuny mar chiwo. Kanisa anastahili kuwa na moyo wa kunia ya kutoa, mondo konde moko kik dog piny, ili pembe zingine zisirudi chini. kata ka ine odi to nyathi moro chal ka gima dwa yombi, hata kama kuna mtoto nyumbani mwako ni kana kwamba huwezi kumshika mkononi mwako. kilamo Nyasaye, ukimwabudu Mungu, idonjo iye, ukaingia ndani, miwinjo ka roho bende okawo sayoni, ukasikia
wanasihi kwa niaba yako. Kawane misango mara mchunyi choma godo kendo mara misango. Chukua dhabihu inayoteketeza moyo wako ulilete katika meko ya dhabihu. Tokani tiere gimadwa chalo tol. Kama kuna kitu kinachofanana kama kamba, gichane kod kamo nyono, hilo linakita mizizi mahali. Haleluya. Haleluya. Nitie gima sando ng'ato nikech chuny ng'ano. Kunao kinachotesa mtu kwa ajili ya moyo wake. Eka nitie gima sando ng'ato nikech gundagi. Kuna kile ambacho kinatesa watu kwa sababu ya jamii yao. Koro kosewar ng'ato mochangi mopong' kod Roho Maler, Mtu baada ya wokovu na kuponywa na kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, Yesu donjo kato buogo wasigo moringoa. Yesu akaingia kwa mshindo na akatoa adui wake wakatoweka. To wasiguga mama wachone gijakwayo kuno mototo gidwani gidu kendo. Andiko nasema huwa wanatembea mahali pakavu, wanataka warejea tena. Samoro ginyalo yudo mise muguru mayiene gimondo gisandiji. Pengine watapata msingi ambao inawezesha kusumbua mtu. Chomane kendo mara misango. Hebu enenda katika meko ya dhabihu. Haleluya. Haleluya. Gideon kadwani mondo lolwen. Gideon alipotaka kuwa mshindi vitani, nikech oneno ka lweny magoyogi, anaona vita vinazowakabidhi miyogi wich kuot, inawaibisha. to wanke koro oparo yo maginyalo tony godo. Akatafakari njia ya kunusurika. Odhi arogo mondo gipand ngano wasigu kik magi. Wakaenda pangoni wakafiche nafaka ili wasinyang'anywe na adui wao. To malaika